لا والكسل كلا والبي والإبانتل فضل بين عباده ورفع بعضهم درجات بحكمته يمن على من يشاء برحمته وهو الرحيم الودود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل أنزل الناس منازلهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم وما ابتدى. ثم أما بعد، مستمعي الأفاضل حضور الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في جلستنا هذه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فموضوع لقائنا في هذه الأنسية المباركة وفي هذا المكان المبارك سيدور حول فضل العلماء نظرا لأهمية هذا الموضوع لا سيما في هذا المكان. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المؤمنين والمؤمنات، للعلم والعلماء مكانة في الدين لا تنكر وفضل كبير لا يكاد يحصر. فقد جاءت نصوص الشرع متوافرة متعاضدة تعزز مكانتهم وتبين فضلهم فهم من شهود الله على أعظم مشهود به، وهو توحيد الله عز وجل، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيرها: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. ويكفيهم شرفا أن الله تعالى رفع شأنهم فجعلهم أهل خشيته من بين خلقه، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. مسئتدوبه أتور دنكو بريهانو دكون kandaɗɗamɓe en yewtere nden udditani en fondoje ɗin rewi ɗon yettugol Allah tabaraka wa ta'ala neminɗo on. almun'imu yastahiqu bilhamdi washukr. neminɗo on no hamdidi e yettede, no hamdidi e jarnede. yettore nden fof tabitanimo kanko oɗo ɓurnuɗo hakkude jiyaɓe makko ɓen mo o faala o ɓanti yoga maɓɓe ma o ɓantani yoga maɓɓe darajaji e ñeeñal makko. himo moƴƴo e dow on mo muuyi moƴƴade kadi e yurmede makko, ko kanko woni yurmeteɗo giɗo on. hiɗen seedande nde alda e sikkitare fellitande wonde reweteɗo wo ala e goonga, tawa ko ngal ɗon dewal ɗaɓɓira jiyaɗo on, ngal nafay rewɗo, ngal lorra kala mo rewoyali janngo yawmal qiyama, si wona kanko subhanahu wa ta'ala. o maraka fi diɗɗo kadi ɗo e dewal ngal wano woniri, o maraka fi diɗɗo e yettede nden waɗi ɗo kadi alkhaliqu yastahiqu bil ibada. hiɗen seedo kadi wonde annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah,
ko nelaaɗo Allah ko ɗofteteeɗo wonaa yeddeteeɗo ko kamɓe maaki tippine yimɓe ɓen e pilaasiiji maɓɓe ɓen toroyo Allahu on juulu e maɓɓe kamɓe sahaabaaɓe maɓɓe fof ko aldaa ittintingol e kala iwtiɗɗo ɓaawo maɓɓe jon e taabi'inaen e jokkuɓe ɓen kadi haa iwtiri batte teppe maɓɓe te'i e juuɗe maɓɓe ɓe ɗo rondinooɓe debeere diina nden ɓaawo feƴƴugol nelaaɗo ɓe fuɗɗitaaki ɓaawo ɗum mi hiwri on hiwraandu islam mi torani en Allah toreteeɗo on yo barkinan en jonde men nden o waɗa e yimɓe ɓe no heɗitoo konngol haa gayna ndaara ko ɓuri moƴƴude kon jokka ɗum haray toɓɓere nde jogorɗe yewtude nden e o kiikiiɗe barkinaaɗo e nde nokkuure barkinaande koko haana yewteede ñannde wo ñannde ceerno mawɗo Cheikh Fawzani hafisahullahu wa ra'a woosi a yewtii fi karamo koɓɓen e ɓure ko ɓe jogii e ko ɓe haana teddineede ñannde wo ñannde tawayɗa fanɗin tawi mo yewta fi mas'uliyat al ulama ko honɗum woni responsabilité karamo koɓɓen musidɓe tedduɓe toɓɓere nden koye defte ƴetta ɓahto on haray wonaa go'o on taho yewtere islam hiɗen ngeli ɓurɓen anndude ɓen no nano e ñaamo ɗo so a yewtirii mone goɗɗo a mara baraji an waɗoo dawo so a accirii goonga on kadi fiiyo goɗɗo welto ɗon kadi haray a mara waɗi a uytii haray a jamfike diina kan ɗon noon haray no gasa toɓɓere nden rewa e cuntuuji woɓɓe kono haray ɗen anndi kan si saare lotiisaama woɓɓe jalay woɓɓe ɓiɗoo sikke wo alaa e ɗum jeyaaɓe Allah tedduɓe miɗo yamira hoore an yamiran hulgol Allah tabaraka wa taala e aynugol mo e kene e gunɗo naafiita banndi aranmo bimana ayna ñaawooje makko ɗen e keeri makko ɗin e yamirooje makko ɗen ɗum ɗo haray woni mi naafi wonde ayna e Allah tabaraka wa taala fiita bone hewtumo o wii kanko subhana hule ñallal ngar ruttete ɗon e mum faade joomiraawo subhanahu wa taala refti hunnane kala wonki ko ki faggiti siko ko moƴƴi ko moƴƴi siko ko boni taa ɗum kadi koko boni ɓe tooñataake dental gomɗinɓe worɓe e gomɗinɓe rewɓe no woodani gandal ngal e karamo ko ɓen pilaasi towɗo ka diina goɗɗo waata yeddude on ɓe mari ɓural mawnungal e ɓataake nde waawe mofteede ngal ɗum ɓural ari nafsuuji sharia on ɗum woni ƴiye sharia on min alkitabi wa sunna wa aqwali l ulama ko tawata hino jokkondiri yoga muɗum no tiiɗina yoga hino ɓangina kadi pilaasi maɓɓe on hino ɓangina ɓural maɓɓe ngal kamɓe woni seede joomiraawo seedeɓe joomiraawo subahana wa taala ɓen e dow ko ɓuri mawnude e seeditande ɗum woni tawhidullahi subhanahu wa taala Allah towɗon o wii allahu on seedike wonde reweteeɗo wo alaa e goonga si wonaa kanko subhanahu wa taala malaikaaɓe makko ɓen men joomiraaɓe ganndal ɓen haada lubbu kalamina ɓeeɗo fof ko darolɓe non nunɗiɗi wondema reweteeɗo wo alaa e goonga si wonaa kanko subhanahu wa taala ko kanko woni fooluɗon kanko woni ñeeñuɗon imamul Qurtubi rahimahullah omo maaka e piro oɗo aya o wi woni e oɗo aya tindinande e dow ɓural gandal ngal e teddungal karamo koɓɓen e ɓural maɓɓe o inni si tawino no wooduno gooto ɓurɗo teddude e karamo koɓe ɓen joomiraawo subahana wa taala bakindirayno inde on ɗon e inde makko kanko subahanahu wa taala e inde malaika ɓe wona o bakindiri inde karamo koɓe ɓen e makko kanko subahanahu wa taala yonima ya abdallah teddungal karamo koɓɓen wondema
allahu ɓantifiyaake maɓɓe on o waɗiiɓe ko kamɓe woni yimɓe hulooɓe mo ɓen hakkunde tagu makko ngu o holli anndu ko hulatamo kanko subhanahu wa ta'ala immorde e jeyaaɓe makko ɓen ko karamoko ɓen wa aba subhanahu wa ta'ala taswiyata baynahum wa bayna aljahlati bi shari'atih allahu tabaraka wa ta'ala no sali yo fotugol ma fotugol ngol hakkunde karamoko ɓen e hakkunde majjuɓe ɓen majja sharia makko on jomirawo subhanahu wa ta'ala o wi qul hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun jaaba wongol ko la fa hal oɗo yoga e siroɓe wi hal oɗo ko bimana la yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun hay feetuɓe ɓen hatta almajanin hay feetuɓe ɓen si tumbodiri ɓe landama ko hone andude mo andano fota ɓen o woye jomirawo subhanahu wa ta'ala wa rafa'ahumullahu darajat allah tabaraka taala ɓantiɓe ɗo karamo ko ɓantaniɓe darajaji o wi yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna qadir haray gañaari janngoɓe ɓen eɓe janngata ɓen ɗo waɗi noon si tawi en rewa e bahsu on seeɗa hara ko heddoto e ayeje buy e yondino to firugolɗe ɗum noon noon kadi tindiwani ɓeyda en wakkilde fii janngugol ngol waɗi noon si arabujo ari ɗo mo waɗande yewtere no gasa heɓen ɗo ma docteur en ɗo ma cheikh alfadio wa gayruhuma no wawi darade firana en kono na hika immoɗa ɗo yaa makka hutuba ka haram imma madina haramil nabawi o haramil makki ɗon mi tañinaka e ɓay ɗon fire fire haray kadi ɓe inne on tino neɗɗo ɓiɗɗo gorko no duwa wakkilaade haa tawa bete si aya o janngama tawɗo hara mara geece buy firirɗe tawa o faamay ɗum ɗon seeɗa ɗum ɗon nawalta ko ɗanoɗa haa ɗum ɗon ara tawe haray ayeje ɗen e hadiseje ɗen en wiyata en firata fewdey kono noon ko yen mbeeto tun inchallah jomirawo subhanahu wa taala yoyi wondema himo ɓanta ɓen gomɗinɓe e moɗon on nenete darajaji noon ko noon woniri mo ɓanta kadi on nenete ɓen okkaɓe gandal kadi darajaji iɗen andi daiman karamokoɓe nawɓenno ɗo wawol af ko tindinta ko lil mughayara kono amma ɗo ko bimana wona wondema karamokoɓe ɓen jeyaka e gomɗinɓe ɓen haray ko bimana hiɓe mari ɓural kadi ɗeydingal e hoore bal hum min alladina amanu tumma jomirawo subhanahu wa taala waɗani ɓe kadi darana wonde tawgol ɓaase wi kaarijo ari e kaarijo kadi ɗon haray ɗen andi wona adinoɗo arde on woni sakkitiɗo arde on kono ɗo wawul mo gayara o ɗo wawata to hollude ɗo wondema karamokoɓe ɓen jeyaka e gomɗinɓe ɓen ko ɗum ɗo tumonɗen sappade telen ɗo wo awjaba ta'atahum en fuɗɗayide ɗo feggalle boy par ce que jamaati haqqe en mbetoy to taho sifaji yimɓe ɓen tijahal ulama fi baladina ka leydi men ɗo yimɓe ɓen ko pecce jelu aqsamu nnasi tijahal ulama pecce yimɓe ɓen te bange telen e karamoko ɓen mo kala yedten seeɗa embere ko faamuɗen ko seedino waɗi en sidiɓe ɗo fi sénégal ko koɗu yaaten toon siko Bissau ko Libéria siko Sierra Leone ka kala ɗe yaade ko gonga Gambia e ko hinaan e leyɗe goɗɗe go'o awa kono noon a wawata siforde ɗon waka sifatoɗa ka maskatu ra'asika ka jibinaɗa ɗon haray ɗo sen sidike ɗo pellette haray koko annduɗen haaluɗen si en huli Allah tawi kañum ni yewto mi huli Allah mi fenaali e hoore yimɓe ɓen jon noon ɓe inni darbul amsila yajlibul afham wa yusaidu almustami'in wa yudhiru alhaq waɗugol miseɗen feññinay goonga on walla heɗiɓe ɓen fooɗay faamuji ɗin naam wa awjaba subhanahu wa ta'ala ta'atahum fa qala jalla wa ala ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulul amri minkum wa ulul amri
كما قال العلماء هم العلماء. وقال بعض المفسرين أولو الأمر الأمراء والعلماء. إما فكرمكو بنتون توكدي يومرا سبحانه وتعالى وقتني ونادي أيئني كأوقتني وأوجب طاعتهم من عز وجل وند ene doftagol karamokoɓe ɓen tankiɓe yamirali en yeddugol jomirawo subahanahu wa taala ko waɗɗi ɗum e meɗen na no yiɗa na sunna de wani noon o wi ehe mono gomɗinɓe ɗofte allah ɗoftoɗon nelaɗo on yani ɗoftoɗon jomiraɓe yamirore nden e moɗon haray karamokoɓe ɓurti waɗanden ɗo daygo ɓaar wala ko ɗo ko yewtude wo a taway o nanata ɗo mukk lawiya ɓen an wi'ima koto an wi'ima jaja wi'ima bappan wi'iɗo ko konnguɗi tati faɗat nanoton ɗo imma qala allah imma qala rasul imma qala al ulama fahas ɓen ɗo kadi o ko karamo ko ɓen tigi wi'i ko homɓe wiyete ulul amri o wi humul ulama yoga e siroɓe goo wi'i ko lamɓe ɓen e karamo ko ɓen. وورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكانة العلماء حشد أي جمع من النصوص المذكرة بفضل العلماء وعلو درجتهم فإني وندما جنيك السنة نلالون صلى الله عليه وسلم في يوسغل فلاس بيدو كرمكو بحشد بمعنى جمع من النصوص المذكرة mojobere immorde e ƴiye andintinoje ɓural karamoko ɓen makuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e towgol daraja maɓɓe on wa an abi dardai radiallahu anhu qal e gama e oɗo sahabajo mo en fo anduɗen o maki sami'tu minani rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul minani nelaɗo allah on no maki من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. أولو حديث كدي haray e yiiɗo go'ogo on taho a heɓay taho ko wiyete kon lowre setto si wanoya e karamokoɓe waɗi noon taho ɗe adi jantade taho hadise on ɓural neɗɗo ɗaɓɓo gandal ko ɓura yawitede kon kameɗen ɗo hande on ne nette faydi ko mo manan kummullanni ma puyɗo maala golle kontete bi mana ko janggo ɗo noon ko ella ɗeɗo haqqille ko nawnuɗeni waɗi noon cheikh mouhammad mohtar sengeti o landaka kilas mo jangina kitab al buyu e sana salisa kulliyati sharia hafidahullah wara enen yiiɓe ɓen imo mari aqida on andi woɓɓe no wi no woodi sa jantike inde on e yewtanoma ɓennayi wo a bonnide an andi ɗum ɗo neɗɗo fof ko faamu mum on o ñaawirta wondema o ala aqida ko e suufiya o jeeya o dallinora e hadiseje ñolɗe salafiyankoɓen irritakimo tan noon musidɓe tedduɓe ɓen ɗon mi anndaki ko kamɓe halfina wesugol aqida yimɓe on sendindira suuruji ɗin e nendindin jonnoya allah esi kamɓe tigi ko ɓe wesanteɓe ɗum ɗo no hulɓini gando mo anndanɗa hoorema ɓeɗo no seedi simo wadde yani darsu na enen hinnayi ɗo tummodiral molnangal waɗi ɗo hande de hono si on no wadde darsu ɓeɗo siko ɓeɗo ari nde ñande wiyete araka si o naati ɓe yi'imo ko atti o wadde tahiyatal masjidi karam heɓi tawa mo anni worɓe fof no fotaka ka makko o jooɗi
woɓɓe ɓen nantumin ɗo si karama ko maɓɓe wi o kelɗa ɓe wawa minen kadi mi wi o kelɗa ɓe andamo few mi tanƴinaki si on alano aqida karama koɓe Saudi jaɓayno on ukke wattide e kibar hayati kibari ulama waɗi noon ɓen ko suɓaɓe sutta kono noon haray e on ɗon o landanoma ɓen ni asiani suka sudanejo nonne shawqi o landi wondema fii ɗaɓɓowo gandal e ɗaɓɓowo jawdi tawa so heɓi jawdi ni o waɗay sifaɗe golle ɗo ɓa neɗɗo ko wañi diina o so ari ɗo ɓernde makko nden hecciɗa hay so o mara togoru ka o naata wallahi mo reeni diina teddinama ɗo ko ɗum wiyete sha'iratu min sha'airillahi azza wa jal o landa on ɗaɓɓowo gandal e ɗaɓɓowo aduna tawa ɗaɓɓowo mbuuɗ ta so heɓiɗi o waɗay ɗi ka ɗuman wandi ɓen ko ɓe ƴewta tata ɓe itta e gandal ɓe duwa taw hoolade ɓe nuhsinu zanna bihi wa nasibu bihi tayib o inni o jali taw wani masha Allah wani su'al jayyid walakin ya akhi hatta anta tastati an tujib ala hadha السؤال أنت لا تسوي طالب العلم وطالب الدنيا طالب الدنيا يعني يطلب لنفسه أما طالب العلم يطلب للأمة ɗaɓɓo an jawdi wo ko hoore makko o woni ɗaɓɓande ko ɓeri ko anni o selni o kono ɗaɓɓo gandal ko añani wo ko añani si ayi ha edi man yataadda ila gayri ko ɗum ɓe inni alamo wata fotude baraji wanno alladi yuwassilu lhayra ila lgayri la yusawa bi gayrihi illa bi mislih yottinowo moƴƴere nden e immo muɗum goo o fotata hay e goto sina waɗum o kadi siba ko woni wadde ko ɗum noon no laaɓani en fot haray ɗo noon ɓe holli wondema hay yani wondema neɗɗo ganndo on insinantomo torantomo Allah yo Allah buumanmo bakkatuji makko ɗin ɓen wonɓe ka kammo e ɓen wonɓe ka leydi hay liƴƴi ɗin ɓe inni ɓural annduɗo on e dow rewowo mo annda on ino waywa ɓural lewru ndun e denndangal koode ɗen annabaɓe ɓe yani ko roni ɓe ko karamo ko ɓen woni ronuɓe annabaɓe roninaali kuntum kange wona mbuɗum wona hay e hunde ko ɓe ronini ko gandal kala ƴettuɗo ɗum ɗon ngal ɗon gandal hara o heeɓi geɓal timmungal wa nabi muhammad al-bahili radiallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fadlu al-alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي فيا لها من مكانة ويا له من فضل ويا له من تشبيه لهذا الذي يحمل العلم e holli wondema oɗo hadise kadi nanndo oya naane aray e ngala e yeebude waɓutu ɗon oɗo kadi e yi liƴƴi ɗin e korndoli ɗin yimɓe kammo yimɓe fof wonene tehino ye juumirawo subahana wa taala malaikaɓe yimɓe kammo yimɓe leyɗe ɗe yaani o nenete korndoli ɗin ma korndoli ngin liƴƴi ɗin fof no juuɗa e dow oɗo bimana no du'ano manta e dow oɗo neɗɗo andinowo yimɓe ɓen moƴƴere hadise on kadi on nani filliɓe moɓen e ala ko towiri wa oɗo kawes ko towiri wa oɗo pilas kawes ko towiri wa ngal ɗo ɓural kawes ko towiri wa nandintinagol o neɗɗo rondiɗo gandal ɗo فقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين العلماء هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب أولو غندو مودو النامة خريدو مندي ونسيق فوزاني حفظه الله ورعاه مهير يجوغل كونغودي أولو هديدو دفتر ندكرنو من ونجانجين دو الملخص الفقهي من روض المربع وكذلك أيضا الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد
himo heewi eggugol konngudi oɗo karamo kojo haray himo hoolimo on no wiya deftere makko wiyetene ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin o inni wondema karamo koɓe ɓen ka leydi ko pilasi koode ɗen ka kam ko kamɓe neɗɗo wembiɗo mo anda ko honto fewri e niwre nden ko kamɓe o feewirta haaju yimɓe ɓen faade karamo koɓe no ɓuri mawnude e di haaju maɓɓe on faade ñaamete on jaramɗa waɗi noon ko karamo kojo on wallitotoma kon e banngal ko yowiti e diina ma e kala golleji ma ɗi watta e ɗum ɗon hiya felliti a wawata heɓirde ɗum ɗon hay e gooto sina waaɗo wano makko walamma kana ahlul ilmi bi hadihi almanzila faqad jaa alshar'u bitakrimihim walhabdi ala tawqirihim فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه رواه أحمد والترمذي ثم دلاتنا كدن دو وني فلاس أو وني فلاس يمتى غندال بن شريعة أري اتدين قلبه الردين قلبه دو تدين قلبه قام عبادة بن الصامت رضي الله عنه صحابي جليل وما كان لا ولا ماكي صلى الله عليه وسلم جياك يا امين ناوي دار يال في اسلام بكو بمعنى مراجك وادو جيكو من جوغي اون جياك يا امين بمعنى مراجك صفه من جوغي اون امو ماونينادي يعني مولو امين ويرما تسوكو امين o andani karamo kojo amen on haqqe makko musiɓe tedduɓe si hawri tawi waɗu toon permiti en eyay konngudi karamo koɓen awaqib alladina awaqib lilladina yantaqisuna alulama wa yaqauna ala a'radihim haray battane ɓeeɗo uytoɓe darajaji karamo koɓen wa yunaffiruna annasa anhum ɓe raɗo yimɓe ɓen ga e maɓɓe wal istifadati minhum ɓe naɗo kadi naftorgol yimɓe ɓen e maɓɓe haray ɓeeɗo ɓe yoyay en yiyoyay ɗon ko honɗum karamo koɓe wi tawa ɓen ɗon kadi karamo kojo ay gooto jeeyaɗo lagine ɗo sakko wona jooni ko karamo koɓe lagine ɓen ɗo awa woni e ɓaasi ellaji men ɗi yiyama tawi ko e deftere nde karamo kojo meɗen jeeyaɗo lagine ɗo hayti kanko kadi koka yaani ka maraji wal masadir o ƴetti watte taski kono si tawi ka ƴetta ɗon deftere wotere nde ceernoɓe men ɓe windi haray ala toon holli haray na gingugol en wowlino naane wiɗen yewtanowo diina ɓa ko wiye ko da'i ila llahi subhanahu wa ta'ala o ittanta hoore makko mone o ittanta goɗɗo mone kono noon o ɓanginay goonga on jon noon haray ɓe holli kadi wondema tawqiru al-ilmi wal-ulama min ijlali llahi ta'ala wa ta'zimi shari'atihi wa imtithali amrihi an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna min ijlali llahi ikrama bish-shaybati al-muslim wa hamili al-qur'ani ghayri al-ghali fihi wal-jafi anhu wa ikrama bis-sultani al-muqsit رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 2195 هراي دو كاجي teddingol gandangal teddina karamoko ɓen ɗum ko jeeyaɗum e mawningol Allah tabaraka taala e mawningol sharia makko on e jogitagol yamirore makko nden ɗiɗo tati no hiɓɓi teddingol gandalngal teddina karamokoɓe ɓen ɗum no jeeya e mawningol Allah ta'ala no jeeya e mawningol sharia makko no jeeya e jogitagol yamirore makko nden e gama e o sahabajo ɗo kadi wiyeteɗo abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu o maaki nelaɗo Allah maaki sallallahu alayhi wa sallam no jeeya e mawningol Allah tabaraka taala teddingol jom puri julɗo
ko wana noon hunjiiɗo alquran hamilul quran wona ƴettuɗon nde tewi falli yonnede te ko hunjiiɗo tawana feƴƴintinɗo e mayre wona raɓɓinɗiniiɗo ga e mayre e teddingol jon lamɗo nunɗuɗo yani jon laamu nunɗugo neɗɗo andi mana lamɗo nunɗuɗo wa akhada sahabiyul jalilu turjamanul qur'an abdullah ibn abbas radiyallahu anhu bi rikabi abi ibn ka'b radiyallahu anhu faqila lahu anta ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'khudhu bi rikabi rajulin min al-ansar فقال إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف أرأيتم ولي سمتني إلا والله الذي نفسي بيديه إتيك دفتن سواء الله باركين نغور دامته كونو تاي كو كامبه وانيونو on andi fi awli ko yani ko waccete e dannaajo ko yaaɗo sakko yi firli amma si jawre ari acci goni o tumbi on gongo konde balde mullannino sa firli nden no a kontataake dannaajo ɓe wattana hilla de no hulɓini no maafini moƴƴa par ce que joni ko wiyeteɓe no teddini karama ko ɓen ko ɓen wiyete tawa caka ɓe teddina karama ko ɓe sikkoɓe ko kañum woni teddinɓe karama ko ɓen ɓayeɗo goɗɗo mo jangginana ye mawɓe on wayrama noon joni o kelan ɗon numéro mo o wii mi yi e deftere no wiya tibiyan fi adabi hamalatil qur'an ɓenni jeyaka e needi talibil ilme wondema si karama kojo ɓantugol honndu yeeso ceerno muɗum a duɗal ceerno mum si wowla sina o landa si o immike naya jogo saldudoloke makko e tappugol o e mawɓe min wayri on de o jonnelan ɗon numéro mo joni noon ala ka yeede adde ɗon seeɗa mi wino naane fecce karamo ko yani fecce yimɓe ɓen ɗo fecce nayi ha joyi feccere aranene woɓɓe haaju mum ko ala e karamo kojo kala no waɗi siɗo faala o fo mayray wa karam hara ko ndiyam mum libba e majji gooti yitaka haaju maɓɓe ala ɓe landataako haaju maɓɓe ala yani o nenete siɓeeɓi bone ko ɗum weltintaɓe tawi ɗum noon e ayuba as-saktayani o wii wo nenete no jeeya o nenete e naafiqiyagal ma no jeeya e bakkatu mawɗo weltorgol mayde karamo kojo jeeyaɗo e yimɓe sunna ɗum no e defte mum on joni noon no woodi woɓɓe ara ko noon no woodi woɓɓe goo son forti ɓe salmini ko juuɗe ɗiɗi ɓe wallina hoorno saden salamu aleykum docteur en haala jeen sikka yo nene baba may ya arta wontiraka maɓɓe ɗo sa yino na ɓe si ɓe waali o quartier aren gaynaade son fotti wiin ko na woto de ko juuɗe ɗiɗi ɓe wallina kadi hoore nden no waɗa ni sikka ɗo ɗuma ni ɓe haaju mum ala janngugol haaju maɓɓe ala ko nuqqalul akhbar ɓe landoman samino mari ɗo landal fonno wiɗo hunde kaari ta honenete minen ndi fiiji ɗo a wacce haqqe noon sikka ɗo a adi ɗuma wowlaɗon ha ko ñande tummodiroya oɓe inni ari min ko min tigi makko waddi ɗum ɗon feƴƴi ɓeɗo keccere tammere nden ɓe janngata kamɓe ko ɓe innu koye walluno en no ɓeygure nden jangira ɓe luwoya karamo kojo ɓe adda ɓaako ko feƴƴinɗa wo sifotoɗa jannayi andi o nenete jan andi mo kala e daraja mum andi no woodi woɓɓe ɗo ko jannugol e terrasse ji ko ɗon woni ɗon haɓe hatti no woodi woɓɓe ko jannugol jiidiraw kala ka debbo jannete o nenete ko miɗo udditi juɗa rewɓe ɗo miɗo udditi par ce que ko mo anndi ko ɓen mo feƴƴiti ko embere ɓe feƴƴitiɗa o en yaali de jannugol reɓɓen no harmi kono noon ono nette wakkilo an ka dira seeɗa wonde janna e worɓe ɓen no kañum kadi usaje miɗo faala yon jannginanam fayɓe ɓen ɓaminen kan heende won so man sarde men wondi madina ɗo ma nokkugo ɗo aray faydi kam minen ɗum ko gayno ɗum laawade joni ara men faalan jannginanam fay koy usaje ndaara tawa haɓɓano tanƴini aɗa gasa goɗɗum heɓato seeɗa o wakkilo o yaa ɓawonde tamtere naɓay goɗɗo ka naɓi wo sa yi goɗɗo immike ɗo ɗaɓɓiri sa yaari Angola haray moodi soobe on nenete wonɓe toon ɓe accananmi haqqe e ma wonnooɓe toon ɓeeɗo noon ko seede haray ko ɓuri raɓɓidude haala on tigi jaɓa o ara
ñande premier on ka angal juutingol haala nden ñande ata fof no habbima ɓenna walla so ari konkon en assalamu aleykum ɓe tawi koni konɓe woni ka ɓafalno men aye ko oustage ɓe ari ɗo ko a jannoɓe on ɓe a heeɓi jannoɓe fof nde ñande a jangara oustage salamu aleykum fof warayno salmina ɗon ha ɓenna mais wala on lipton oustage yara ɗon belƴinode bo bon hoƴa paafa ha o gayna on tuma ɓe nawa on heeɓi jannoɓe nani yawa nawa onno nette ko noon ka haa ka raɓɓinol woni haa ɓe gaynima wowtude ñande ko ɓen jiiɗiraaɓe arnooɓe tun hiwrima ɗon arata inna min de hannde mi annda ko fay koye yaari hannde noon kuma wawa ɗo nawnu ɗum en waɗi adda argument ji adda argument ko noon arata haa ñande ko ara tawa amara gooto mo janngina ɗeɗo woni woɓɓe ko woɓɓe kadi ɓen noon ɓe janngay moɓen ustade menen faala e waɗan men dar awa ustade no newi noɓondirama no ngalɗini taho on anndi enen ɗo taho ka meɗen ɗo taw ustaasijo tawiji honnenete anndiraka suudu moƴƴi anndiraka otowol anndiraka honnenete hay e huunde fina ko woni wo koyo o walliti ɗaaji yarida ustaade no gasa de honnenete pay koye ɗa koye yewtaade na a ɗo sisa kummaro yewte ustade kañum koko ñaama tum ɗaɓɓata ɗon ɓeeɗa janngoɓe gasi moɓondiri wona hay e gooto miijanaaki karamokojo on moƴƴere nafoonde mo tawde ko ittode mo e tampere ko hay o ɗaɓɓani hoore makko o to anana ɓenna na otojo ustage ɓe ɓenni siko suudu na suudu ustage ɓe ɓenni wallahi hannde ɓeeɗo ɓa ko ɓeeɗo men fewndodi fewndowol si jamia islamiya fana salminama na ustage goo inete tippinoye wafure ɗo de tippinoye ɗo ustage en ɗo ma ɗum de kadi ko gaani ɗo alhamdulillah 91 92 ari ko ɓe innu son taññori e ngal ɗo jawri ka falon ɗo hettoya to heña seppa hawa mboddi hewtita taw ɓayti tum ɓortoɗa dolo ma tumboya ka siyowa ta mo ƴaara lakkel koyɗe ɗen a seppino ha waɗi luggu paɗe ɗen paɗe moƴɗa no ñaamori sengo a sikkayma no ngalɗini kono joni ɗo ka yiya teppinoye ustage ma fure tippinoye ustage ma fure ustage ɓe no woodi si ɓe gayni janngude ka das ko so ay jimsowal maɓɓe ngal si a yii yaani honnenete e honno sefore toile ma si a yii honnenete landikirinsowal maɓɓe ngal ta kamɓe tum ɓe waɗani ɗenna siko 10 fewruɗa naata siko ma fali ɓe uddita e bafal ngal joɗɗa tum men min hakke ko ton nguuru ɗum wona yen sikkuɓa ustasu fof ko tippinoyteɗum ma ko naɓorte ɗum hirto ma ko tumbante ɗum pooti hun winto e pooti hun toniki anndi ɗon ko sa yari winto on to pali on memminike yara wintoɓe toniki on kum wona lekki jogoɗa e koore mum a yuruɗo dennago enna mawɗo ñama kala ya wona noon de no woodi kadi woɗɗe goo e ustasi ɓe wiyoɓe ko haajuma si hawri yani a ara e hollitani ɗum ɗeɗo ɗo seedi ɗon honennete ko ɓuri ngalɗinde kon fof ko tawgol haysi on tigi ɗaɓɓani hoore makko haray mo haawana otowal moƴƴal e suudu moƴƴuru e ko wanno noon ko ala ko tawitonduma ɗum ɗo noon ina ko kono ɗo si julaajo darniɗo suudu goɗɗo wiyatana suudu julaɗɗen ni si lamɗo kadi darniɗo suudu goɗɗo wiyatana suudu lamɓe ɓen ni wallahi ɓeeɗa kadi ko lamɓe haray jaɓen ɗum haray e ko hina ɗum ɗo goɗɗo no kadi ɗon ɓuri ɗam yaani honnenete humpitade joni noon oɗo ɓa o jogike wiyen ɗo si tawi goɗɗo yehi ɗo ɓa fiyama ɗo jogagol rikab mbaɗɗateri goɗɗo metta e anndude kono joni karamokojo gaari ɗo oto mum goɗɗo yahi udditi baafal ngal ha o tippite on mbi baafal ngal so soli paɗe ɗen naatugol ka juulirde ƴettiɗe hanana ɓe no ko wayto paɗa ɗum ɗon no yurmi ɗum ɗon no yurmi par ce que joni noon oɗo ko hakkude sahabaɓe ɓe inni o an ko a ɓiɗɗo bappa nelaɗo on no waɗanta ɗum ɗo onne onni o ko ni gando teddinirte ko ni gando mawninirte o inni innahu yambagi no hanani lil hibri ay lil alim an yuaddama wa yusraf ɗum hina ko nakiri ɗo waɗi wona ɗuma ko sahabaɓe nelaɗo allah wonno e waddude ɗum mo siɓɓe tedduɓe kadi hono nete wona darde on tigi nde wona ngari makko ki wona ɓanndu makko ndun ko gandal wongal e nder makko on ko ngal wonɗa e teddinde ko ɗum waɗi si teddinɗamo hina wondema ko ɗuma de wiya wondema hara ɗum ko jeeya ɗum e jofoyagal
gente moƴƴa ɓaene foppuɗe yeli Allah waɗe jeeyaɓe ahlus sunnati wal jamaa joni a wananen ɗo bakke ɗum felliti ɓe karamakoɓe ko umana sey ɓe jogii amanatul ilme ɓe eggata ɓe yoywatata goɗɗumtaɓe maraka ɓe dalil ka ɓe itti wonni wa min aqidati ahli sunnati wal jamaa annahum yadinu llaha subhanahu wa ta'ala wa yataqarrabuna ilayhi باحترام العلماء الهدى joni ari ɗo taho no jeeya e finde yimɓe sunna ɓen e yimɓe jamaa on wonde hiɓe diininonaron Allah ɓe rewira Allah tabaraka wa ta'ala hiɓe makkindinaron Allah tabaraka wa ta'ala ɓe waɗirana Allah diina ɓe ɓattoramo kanko subhanahu wa ta'ala bihtirami l'ulama'i l'huda teddingol karamokoɓe joni ko ɗum waɗi سيسنجتي وعلى أن تقول إذا لم يحترم العلماء طلاب العلم طلاب العلم فمن الذي يحترمه إذا لم يحترم طلاب العلم العلماء فمن الذي يحترمه لأنهم هم الذين يعرفون حق هؤلاء وقدرهم في جنبه بين كدنا لكرمكوه كهم بتكنجني دون كدنا وديكو عندي حق ما ديكو عندي فالر ما هاي ɗum ɗo ko hunde wulɓe niire tawa noon ko bila huluwin wala jafa wona feƴƴintingol wona kadi raɓɓindinagol wona waɗuɓe reweteɓe dey kono noon ko banu adama hana teddinede ko hiɓe jeeya e ɓurɓe hambidude e teddinede qala abu jafar at-tahawi في عقيدته المشهورة وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنذر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل أي سواء السبيل جنت مؤجة أبو جعفر الطحاوي ما يوتى دفتر مكة العقيدة المشهورة وي وعلماء السلف كرمكوبه أكسنوبه فيودبن إمورد أدنوبه بن e ɓen ɓaawo maɓɓe e iwtirɓe ɓaawo maɓɓe e yimɓe moƴƴere nden e yimɓe batte on e yimɓe sigiha ɓen e yimɓe ndaarande nden la yudkaruna illa bil jamil ɓeeɗo jantataake sinaa ko moƴƴi kala jantiiɗo ɓe ko boni haray o nawɗi hoore laawol ngol ene anndi le ɗo selɗo e laawol wooƴe nganndi tuma nde otowal ɗo heɓa probléme wo ananay ko imma singal selii laawol poto probléme suudu goɗɗo ko probléme ko wanno noon ko foosewol probléme seppowo ko probléme moto goɗɗo ko probléme kala yongal selu tul laawol ngol ɗo ko hunde hulɓiniino anana woɓɓe nayna karamokoɓe figiya ɓen ko ulamaul haydi wan nifas subhanallah haydi go ɗum wiya ahi barakallahu fik an ɗo taw si aray ɗo ka ahkamul hayd wan nifas tawi ko a wataɓe wadde taswiril mas'ala taw waɗugol mas'ala on taswir a wawata ɗum ɗo joni noon a winni a woni e aydingol karamokoɓe sigi anara woɓɓe nayna honenete karamokoɓe sigi haɓen ɓe anda hadis an tew a famali ko wonɗa haalude goɗɗo wonata faqiru tahon gonga ko mi nanno Cheikh Abbad o landa ko wonenete ɓanni onde koye karamokoɓe hadise jeeya o inni wo taw neɗɗo wonata faqir sinata mo andi makuji nelaɗo o inni wo par ce que ñawoje buy ko ɓuri ɗuɗude kon dalil majje kon towoni kaka hadise o inni ka ahkami salat woni ala hadis fama aktaruha ala ko ɗuɗiri wa hadiseje yewtoje ɗen fi julde nde ƴon noon si karamokojo fiƴi a tawi yewtete fi julde nden ha laɓɓinande ceer an a wi oɗo anda hadis ɗum ɗo ko sabotage ɓa o mara ko dandinora so heɓali aya alquran ko beeta o yaljaw ilal hadis kaka hadise o yarata si hawri o heɓal ɗon noon so o yara kon ɗum ijma'ul al ulama ɗo kadi na ijma'u o ijma'u de par ce que ɓen ijma'ul awami wahmun ijma'ul ulama huwa al mu'tabar si ɓe annda 1 million fottani goɗɗum ko sifo ko zéro waɗi noon haɗa ɓe maraka ɓe tikkiɓe haala haray wattane hilla e ɗum ɗon ta'dimu al-ulama wa taqdiruhum min ta'dimi sha'air Allah qala Allah ta'ala
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعيرة كما قال العلماء كل ما أذن وأشعر الله بفضله وتعظيمه. والعلماء بلا ريب يدخلون دخولا أوليا فيما أذن الله وأشعر الله بفضلهم وتعظيمهم بدلالة النصوص الكريمة السابقة الإيراد. هنا يمسكتد بدأ جدوك لجنبنا وعندما كلا مونين دو فرماجي الذي هنا يدونكم مؤثر فهو خير له عند رب. وعند كلا مونين دو كدي يعني ما دي دينا لك نندين جاء كلول بردن إني وشعيرة قوية شعيرة وكلا كرمكو بيوي ما وانو بيوي لنون كلا كو الله دوني يوائي وصوئني برا المودون كانكو تبارك تعالى وصوئني مونو المودون إني وكرمكو بيوي دائي سكي إبناتا إليه يعني يوتري ناتن لأرانيرندن يعني الله تبارك وتعالى يميري وسئني برال مقتنقال وانون نفسو جدين هراي هنينتي هدي نفسو جدين هدي يعني هنينتي تندنانو. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره أولو كرمكوجو الشيخ أسيمين قالوا مولو أولو سانداري دو تيسير الكريم الرحمن تفسير بقوم مجلد واحد كناتاي تفسير أهل السنة والجماعة. وي شعائر الله أعلام الدين الظاهرة ومعنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد. فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله سبحانه. وعلى هذا فالنيل من العلماء وإيذاؤهم يعد إيرادا أو تقصيرا في تعظيم شعيرة من شعائر الله. قال بعض العلماء أعراض العلماء على حفرة من حفر جهنم. هراي شيخ عبد الرحمن سعدي إمامك يسير هذا آية وني وكويته مانديجي شعائر الله وكو مانديجي دين فينيو دين أعلام الدين الظاهرة معنى مونين غولدي نقول ودارنا غول مونين غولدي دارانودي إنه تمني إمدركو بانو جيادو الله حتى نودكون mawnin gol ɗiɗo ɗum ko iwata ko e kulol ɗerɗe ɗen ɓe inni noon mawninɗo ɗiɗo on o ɗigganayɗi goo o jogitoto kulol Allah tabaraka taala e fiiko noon sabu kulol makko Allah ngol bitaɓuwa wa sihhati imani sellugol imanu makko on e kulol makko Allah tabaraka taala ngol waɗi noon لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وجلاله لأنه waɗi noon mawningol ɗiɗo ko mawningol Allah taw jokkitu ɗum mawningol Allah tabaraka taala yani e ko noon kadi ɓe holli wondema woni e ko janta ɗo awa dey yanugol e teddugal dikaramo ko ɓen ño'aɓe yennaɓe sabitaɓe wiyata naylu min al ulama lorriraɓe ɗengal mungal yana e teddude maɓɓe ɗen ma raɓɓinɗino e mawningol woɗum ko jeeya ɗum hara ɗum ɗon haray woni raɓɓinɗinande e mawningol yamandeji dina Allah kan goɗɗo e karamokoɓe wi'i teddungal di karamokoɓe hino en ɓew ngayka jahannam mo yahanay ko toon yahanta ɗum ɗo hulɓinaki a'radul ulama'i ala hufratin min hufari jahannam o ɓuri hulɓinade naray woɓɓe karamokoɓe yaasi ɗen hesata karamokoɓe leydi men ɗin hesata la ajaman wala araba hay e gooto kala moɓe humi e mum on si aydi ni oɗo ɓe darata fa hal hada sahihun waɗi noon
yani neɗɗo dartatake e raddu karamo koje e hoore makko waɗi on no la yadkuru mahasinahu ko jantono innama yadkuru masawi'ahu waɗi si goɗɗo waɗi goɗɗo raddu o jantata ko moƴƴereji makko ɗi ko bonɗi makko ni ko andata goɗɗo ko so o yewtidi e so o nanimo yewta e sa yi ka deftere makko ndaara ka taqdim e on e faharisi yani mawduji makko ɗin ɗon a wawa sifademo hono raddul alim ala al alim neɗɗo andirtake ɗum ɗo famin huna wajaba an yuwaffiyahum nnasu haqqahum min at-ta'zim wa at-taqdir wal ijlal wa hifz al-hurumat haray koye morde ɗo waɗɗike yimɓe ɓen nde ɓe hunnanta karamokoɓe ɓen haqqe maɓɓe on immorde mawningol ngol e teddingol ngol e reenugol hormaji maɓɓe ɗin ɓenni taw ko hay noddugol mene men landike cheikh abbadou waɗgol ittisal jemma karamokoye harana mayde waɗi natanaɓe wonni laɓiyata laysa min adabi talibil ilmi al ittisal bil ulamai fi lleyl li anna al ittisala fi lleyli ka ziyarati fi lleyl enen ɗum no haajaɓe ayayɗo goɗɗo ko nde o fini woma fiɗo assalamu aleykum docteur en on nenete mbiɗo mari ɗo masala ma woɓɓe mbiɗo mari ɗo keesi o est ce que hunde kaari sengete ni wo landortake ni hal wo landal ko wiyete ma hokkumu kono sa est ce que hunde kaari no wawi wonde ɓayde a jangguinaymo landiɗa wonde hore koye wattan hilla ƴewni si wiyama hay noddugol goɗɗo e téléphone jemma haray a yawi kemo a jooɗoto bimbi ndeɗa ñaama futti ko kanko ñaamirta ndeɗa ñaama maaro e haa ko ñalorma ko kanko kiikiiɗe kadi ka cafetere on ndeɗa yara ataaya ndeɗa jooɗi e taxi an daa'imɗa tutta oɗa maɗɗoɗa tutta arabuɓe daɗata ɓaleɓe daɗata guinéyen daɗata ɓe sénégali daɗata ɓe saudi daɗata hay gooto a daɗa an fof ala aqiida fof wiyani kelɗa an ko an tunkelɗi ɗum ɗo kadi ko nawnaare wonde goo en toro Allah tabaraka wa taala e Allah ndikkingen e nde ɗo nawnaare yan noon ko hunde huɓɓiniinde ɗon wa ma yujadu min badi nnasi fi badi almajalisi aw almuntadayat aw badi wasaili alilami min intiqas aw izdira'i li ahli alilmi بسبب خلافهم أو قولهم الحق والصدق به يجب إنكاره والرد على قائله ونصحه لأن الوقوع في العلماء إسقاط لهم وحرمان للناس من الاستفادة من علمهم وحينئذ يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيذلوا طيب إني وسيهوري توي هذيك immorde e yoga e yimɓe ɓen e yoga e jondeji e yoga e tumbodire e yoga ka radioji uytugol karamokoɓen waɗugol ɓe intiqas uyta valeur maɓɓe uyta teddugal maɓɓe ngal jaasina ɓe ɗum ɗo ɓe inni wondema sabu luutadu lurral maɓɓe hakkunde maɓɓe kamɓe karamokoɓe ɓen toon ta ko worɓe ɗiɗo nangodiri ta duwa pottade ɗo a wata wadde hay ɗiɗi ɗiɗi bahso a wata wadde hay jumla mufida a wata wowrude fewna a wata wadde istinbat ñawore ay woto la min al ahadith wala min al kitab karamokoɓe nangodiri e masala wiya minnan jonniti kaari goonga on to tippuɗa haalɗa ɗum ceerno ma sabu ala ko añirɗaɓe hiɓe wowli goonga ma ɓe ewni on goonga yo o feeñu ɓenni wo sifa ɓeeɗo no waɗɗo haɗugol ɓe inkar na añugol to wonde ko haɗugol neɗɗo ene taɗum wattu nara inkar garu aley e ruttugol e dow konngol makko ngol laaɓanoma leeru karamo ko hada la yaliqu bika utruku haula mawɓe men ɓe wiyayno koɗo e karamokoje e mawɗo wo sa heeɓi ko teddinira ɗum teddinira na ɗum o tertoɗa yaha ɗum ko rona ɗum na haadi so ɓetti kamɓe ɓe anndi ɗum koɗo ɓenna koɗo ko caawa a wayra no wota so liin no yiiruɗa tiinde noon a yiiray noon hoɓɓi mawɗo si a mari ko teddinira ɗum te na acca feƴƴa karamo kojo kadi ka dalika waɗi noon kono ɗum ɗo no hulɓini moƴƴa tawgol enen e yiyaade ellaji e amoɓe ɓe e yiyaade ellaji e tappoɓe jimɓe ɓe wujjoɓe nayi jemma wujjoɓe ba e jemma ka lewru minen yiyaaka wujjoɓe beyi jaatotoɓe rewɓe
jat woɓɓe otoje mum jattete ko fino nangida e rewɓe an a seeɗi ɓeeɗo fof hino ɓe koolanji hino yuppoɓe tuuɓe ɓe fo a yeeha fawaali ɗenngal ma e mum yanana karamokojo bi adna illa tawa mawɓe mo winday kataba ara bappa mum en wujjay be keyna mum en wujjay ba e tawa kañum tigi on nene no ngalɗini tawa kañum tigi on ne ko riba woni gollirde kono o acca ɗum ɗo fof o yawtina gite makko ɗen fof wa yaqaw ala al ulama bi adna illa masala mum tawa ellawel ɓurgal la yahla ahadun min al illa ami anil illa la yahla ahadun anil illa goɗɗo no wawi wonde ara waɗa illa tafalmani ndaaru ka deftere makko sifatu salatu nabi ma addi ɗo gimi wonni walastu binajin min maqalati ta'ini walaw kuntu fi gharin ala jabalin waarin فمن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافتي النسر يا نارا صفة صلاة النبي وأتيونات دنيا وجدهم وي ولست بناج من مقالة طائني ملاتاكي كم هسوي مودة اكونغ كن يوون ولو كنت في غار على جبل وعار حيث ميهي اندر فنر وندي هور فلو متو غياده يوني فمن ذا الذي ينجو من الناس سالما وهم وني منو يسيم بن عربي باين تاكو دينو نلا دماكي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت enen si goɗɗo deƴƴiɓe enna honno wiyeten mo kalenen fulɓe ɓen ko kirminel yaagal deƴƴinimo taa ko yamirore nelaɗo jogiti o inni hayti noon mi wirnike ga e yimɓe ɓen en liili poy wonon hoy ka ley gabitanwol sondundu ani enen ñanɗuɓe fota sa rusi gertogal leeɓi jani ɗin ino woodi toon ko waywa buna hoyno wona ka lewnarki ga koye iwi wosingal hon ñaama a wata rusda itta koy hay sa yehi a sori toon yuwowon sokkitoyta toon itta faman da alladi yanju min annasi salima la ahad idan koyen wattan hilla e ɗum ɗo moƴƴa ɓe inni wo ɓeeɗo si waɗi ni ko honɗo ɓe watta waɗi no yanugol e karamokoɓe ɓen bi anna alwuqua fi l ulama isqatun lahum ko limugol ɗe وحرمان للناس من الاستفادة من علم أدوغول يمبه بين إمودة نفتر غول غاندا مابه وادي سا جوري ka saboti do karamo no wodi wobbe kambe ko be nani wobbe hol ba lukkitere ardo o jetta fa loya joni ande kadi on neti aw gayni ko haaji makko en o tikka goddo kadi jetta ana min Allah holi a jongi do min milanda ta ko be ngande kadi ayi ko gerda ɗum ɗo no ɓuri avion yangol e hoore suudu wona yiɓe dow ɓe hisata wona tawaɓe ley ɓe hisata a janginta yimɓe ɓen araɗike yimɓe ɓen e janginoɓe ɗum ɗo taw na laaɓar reedu ni taw ɗum ɗo na laaɓar reedu go'o ɗimmum ɗum kadi ɓe inni si tawi karama ko ɓen valeur mum liɓama ɓe pottinama haqqille yimɓe ɓen ittama e maɓɓe o yattahidu nnasu ru'usan juha yimɓe ɓen jogito majju e si nawri ɓe annduɓe ɓen pottinama kon ɓe ɓattoto ko ɓe annda ɓen ɓen jogite hooreɓe joni noon ɓe lande gandal ala fa su'ilu yani ɓe gayri ilmin fa aftaw on tuma ɓe jaabo honɗum ko alda e gandal fa yudillu ɓe majja ɓe majjina wa an abdullah ibne amr ibne al as radiallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري ومسلم إن حديثهم يقول أن تتاغندنغال وليم النير جود فايكم wippitanɓe wootere immorde jiyaɓen kono ko ƴettita gandal ngal ko sabu ƴettugol warugol karamokoɓe rabbaniyu warugol ɓen ɗon ha tawa heddaki gando gooto on tuma konno watte yimɓe ɓen jogito hoore ɓen majjuɓe ha ɗum noon mi anda si battaki de waɗi sa jinde de aya ɓena ko ɓeeɗo halfina hunde kaari awa ɗo ɓe ardi diina kan la ilaha illallah awata windude français awata windude arabe awata windude hay pular ɓa ɗo ko so yiide kaariɗa ɗo ɓe windana en ɗo ɓe signana en ordre mission daaron son hettoto ñallal faraɗa doga ɗon honne ko hay ko honde tuma enen ardinteɗo gaynowo huɗum ɗuga ka meɗen muraɗin no toon de toon no metti fii muraɗin no toon moƴƴa wa salafu hadihi l umma
وخير قرونها تمثل هذا التوقير والتعظيم في مواقف كثيرة امتلأت بها بطون كتب التراجم والتواخير وتناقلها العلماء تذكيرا بهذا الأدب فإني أتي بديدو مفتي مفتي قرب مفتي بديدو مفتي صحابين تابعين يتبع التابعين كبين خير قرون هذه الأمة هراي بديدو ɓe jogitinoke ngal ɗo teddugal en ndeɗo mawnande e daranɓe ɗuuɗude haa defte ɗen heewi yani defte tarajum e defte tariha eggiɗum watanagalaha al ulama tadkiran bi hada al adab ka andingol ndiɗo needi ɗeɗo ɓe haalino ɗum ɗo wa ta'niqan li hada al asli fi l qulubi wa tanbihan ala istimalihi li kulli salikin ka luggingol ndeɗo bindere ɗerɗe yimɓe ɓen e findingol e dow gollitirgol ndeɗo hunde honɗum tawqirul ulama ɓe wonande kala li kulli salikin wonande kala neɗɗo yani honde ndete naatowo e laawol ngol wa innama jaa alshar'u bihada altawqir walta'dimi lilulama lima fihi min masaliha azimatin fa inna tawqira alulamai أدعى إلى توقير علمهم الذي يحملونه وأقرب إلى أن يحرصوا على بذله للناس فإن وندما سريعهم أري الدين دو نيدي الدين قول دو مونين قول ونند كرمكو بن فيك ونمود نفوريجي من مصالح عظيمة إمور دي نفوريجي هيودي وننون teddingol karamo koɓe nodday faade e teddingol gandal maɓɓe ngal en wallahi ngal ɓe rondi ɗum ko ɗum ɓurata ɓattinde kadi faade e rirɗugol karamo koɓen ala badilil ilmi linnas teddingol karamo koɓe ɓen rerɗinay karamo koɓe ɓen sakitugol gandal ngal ɓe jogingal waɗi ɗum ɗon welnay ɓernde maɓɓe nden fa inna at-tawqira wal adaba wat talattufa يدعى بها التعطف والود كما أن في ازدرائهم وإهانتهم خطرا على المجتمع بكتمانهم العلم أو عجزهم عن إبلاغه فإني وندما تدين قول بنقول إني أنا قول بنقول نوانا قول بنقول نندن ندعي فادئ يرمي قول بهيدا كتدين دا قول نعني دامو newaniɗamo wo a yurmetemo joni a yiɗaymo joni ɓe inni kama anna fi zira'ihi woni e jaasingolɓe wa ihanati e hoynugolɓe ɗum woni dangere e hoore jama on sabu hon ɗum ɓe kitmanihim l ilma waɗi noon ɓe suuɗa joni gandal maɓɓe ngal aw ajisihim an iblagi na ɓe ronka yettinde gandal ngal aw istihanati nnasi bi hada al ilmi alladi yahmilunahu ma ɗum ɗo waɗa ha yimɓe ɓen hoyna gandal ngal ɓe rondingal walida kanat sunnatullahi ta'ala fi man itada ala ahli ilmi wassalahi an yufdihahu llahu wa yukabbitahu qala ta'ala ya ayuha alladina amanu la takunu kalladina adaw musa fabarrahu llahu mimma qalu wa kana inda allahi wajiha haray musidɓe tedduɓe oɗo aya kadi hiɗen andi ɗum ibadallah إن الجناية على العلماء خارج في الدين قال ابن المبارك رحمه الله فإني وندم بن غنغول دو كرامكو دين wadugol bonnere nden e karamoko ɗen ko ceekol ka diina ko hara a fecci diina kam hara a feccide bonnugol inde karamokoɓe ɓen ko seekugol diina kam قال ابن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله وهذا من السلف harana almutasallifuna hara olo ko sala ko tigi o wi man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuhu wa man istakhaffa bil umara dhahabat dunya wa man istakhaffa bil ikhwan dhahabat muru'atuhu ya ilaha illallah ko ene iliri be tanaji do tatino jente mo yade komboni halude abdullah ibn al mubarak en fo den jabi den ngoli ko gandono ka
on ɗon na bidoru ndu waɗora on ɗon no bidoru waɗorndu hanana woɓɓe non piiji ɗin no laaɓude sunkonakiri ɗo jooni on no ara wata rewtanade hay janngoɓe ɓe hayɓe fiinodataɓe wata rewta aɗa yiɗi laaɓande woɓɓe kan na noon e juuɗe ma an kan fut alama e la aɓey duwen mbaade waɗi noon wiimi o anndi ɗo jooni si hawri Cheikh Alphajo ɗo ko naɓorteɗo hirto si hawri ɗo haa haɓidi on ɗon kadi goɗɗo kadi wattimo naɓorde o duwaka yennude oya aranoto ɗo saboti ɓamande oya nde wonde o watta ɓamaneede tanki sa joni ko yaya fiinoɗa e juuɗe oɗo aki a felam haa fadde ɗo weldi kaaɓu ɗo wo yennamo ya yuroɗa laawol ko ceerno Alphajo ɗo ɓen no kadi fiinɗa maɓɓe haa heɓa haaju ɗo yenna ɓen no kadi haa joni ɓa ko a fiineteɗo ɗa duwano ka yennude ay gooto ceerno ɓa haa joni an kadi a wattali taw fiinude haa joni ko a fiineteɗo haa joni a kelɗali taw keke ana onana fiiji ɗi no laaɓude tun kona fi laganndi guy deƴƴayɗo amme noon kay deƴƴo ɓe jeeɗa haray ɗum ɗo sabe piihoy ko ɗo anndi taw o jogiiɗo personnel wala anndagine ko si tawi amara oto fof joɗɗa e taxi wonde ara ɓe annda uggina waare ma nde wonde mbahewal sawti fanka bude a nanay ɓe wowla ɗon immo ɗon surtout sino woɗɗi seeɗa hara immotoɗo yaha hawa bixi ma yaha Conakry en on tuma ɗon a nanay goɗɗo no yewta ƴeew oɗo yewta goɗɗum haa gayna tippo oya kadi ƴawa watta e rottirde oya nden wowla tawa ɓeeɗo fap hay gooto ɗum woodi woɓɓe hiɓɓindirɓe ɗiɗo tati hono fof o yiijaka ko ɓuri bonde fof ko istihfaful ulama ɓanno zahabati akhiratu ɗon ko diina makko kam anndi wo kala foygintinɗo karamokoɓen laahara makko ngara yehi kala foygintinɗo lamɓe ɓen wo hara aduna makko o yehi kala foygintinɗo siɓɓe makko heddiɓe ɓen fof wo haray moko bayagal makko ngal yehi ko Abdoullah ibn Mubarak ko jeeɗo a ɗaara woɓɓe ɗo tawa yastahifu bil ulama wa yastahifu bil umara wa yastahifu bil ikhwan hay gooto hisata alamo o rewata ka ɗenngal makko yani ko ɗum wani wa adda ulama'una alwaqi'ata fi ahli alilmi wala siyaman akabirahum min kaba'iri dunub karamokoɓe meɗen ɓen konti yanugol e dow teddude karamokoɓe ɓen joomiraɓe gandal ɓen tentinino mawɓe maɓɓe ɓen ɗum ko jeeya ɗum e bakkatuji mawɗi o anndi woodi woɓɓe ɗo taw toso goygoyga go rewanerte koye hiɓe jamni karamokoɓe ɓen mawɓe ɓen fof kibaru ulama kaliji men ɗo e nokku goo mo kala ɓe inni ɗum inde nde tawata la yaliqu behi o hatta bil jahili la yaliqu behi hamilu liwa il jahad yani ɓanana ɓenna janngoyɓe arti ɓen hanni ɓen no duwana ɓeede ka ɗuma ka honno ka bulok min a so janngoyɗo artinaɓama ka bulok mo janngoyaka ka morgudna mbaya ɓeede ka andi so awri andi yeyi goɗɗo no weɗɗo fottana wowla ɗum ɗo oya goongina kata ko lannitagol meɗen mo siɓɓe tedduɓe wa ta'inuna fil ulama la yadurruna illa anfusahum wa hum mufsiduna fil ard faqad qala Allah ta'ala inna Allah la yuslihu amala al mufsidin at-ta'inuna fil ulama wiɗen yuwoɓe ɓen e karamokoɓen ɓe ala e lorrude sina hoore maɓɓe ɓen ko bonnoɓe kadi waɗi jomirawo subhanahu wa taala no wi o yiɗa bonnoɓen at-ta'inuna fil ulama urdatun li harbillahi ta'ala al-qa'il في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب رواه البخاري والعلماء هم من أولياء الله تعالى روى الخطيب البغدادي عن أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله أنهما قال إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي قال الشافعي الفقهاء العاملون أنا رأي دفتر مسرع التصوف للشيخ البقائي صفحة 201 haray yuwoɓe ɓen e karamokoɓen haray ɓe weeɓitanike haɓidugolle Allah on wiiɗo hadisul qudusi kala yani añanɗolan waliyajo angon giɗo angon haray ɓe duganike mo hara imamul Bukhari siddadijo karamokoɓe wi waliyaɓe Allah ɓen pellette on e nette ko karamokoɓe wal ulama'u hum min awliya illah haray no karamokoɓe no jeeya e waliyaɓe Allah ɓe oɗo wiyeteɗo Khatibul Baghdadi o eggi e Abi Hanifa
والشافعي رحمة الله على الجميع بيدو وبن بدوي إمام أبي حنيفة وإمام الشافعي بيبي رحمهم الله وبيبي كم بدو ستوي كرمكو بسيجها باللاتاكي وليا بالله وهرى الله لا ولي نون هرى إذا نجبدون إمام الشافعي بيبي دون ko karamoko be faamu be gollitiro ben faqala ibn abbas radiyallahu anhuma man aada faqihan faqad aada allah faqad aada fanu man aada faqihan faqad aada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man aada rasulullah sallallahu alaihi faqad aada allah azza wa jal andara masdar o mo janti den nane joni non haray non do kadi hado hadith de wayi an yondinode firugol mo hiden andimo haray lorruɗo karamokoɓe ɓe sigi haɓe ma karamokojo figi ha gooto haray o lorri nelaɗo lorruɗo nelaɗo ara o lorri allah tabaraka wa taala iɗen anndi noon lorruɗo allah o aray o heɓi tana ɓurɗo e tanaji ɗin fof الطاعنون في العلماء معرضون لاستجابة دعوة العالم المظلوم عليهم فدعوة المظلوم ولو كان فاسقا ليس بينها وبين الله حجاب فكيف بدعوة ولي الله الذي قال فيه ولئن سألني لأعطيته ولئن استعاذني لأعوذنه هري بهولي وندما تيدو يو بكرمكو بن dewi bitanike jaabagol noddaandu gando tooñaaɓe ɗon gando tooñaaɗo wonnoon du'a tooñaaɗo ko jaaboto ɗum hay si laati ko faasikiijo si o tooñaama so toriki Allah ɗum jaaboto laataaki hakkunde du'a tooñaaɗon e Allah tabaraka taala wirngallo ma heedoode jooni ko honno noon si waɗiya si faasikiijo toriki Allah jaabike fii o tooña ko hon ɗum sikkuɗon si tawii to waliyaajo Allah on woni karamakoojo oɗo si toriki Allah tabaraka taala wi wallahi si o landike lammi o koraymo si o moolori lammi moolaymo قال الإمام الحافظ أبو العباس الحسن بن سفيان لمن أثقل عليه ما هذا فقد احتملتك وأنا ابن 90 سنة وأنا ابن 90 سنة فاتق الله في المشايخ فربما استجيبت فيك دعوة فلما أنكر السلطان على وزير نظام الملك صرف الأموال الكثيرة hara taw ko adi kon taw oɗo karamokojo o wi'i o hondema ene si hawri tawi neɗɗo towɗo e duuɓi wo ya rento e makko taw ya rento taw e makko wani noon si hawri konnaagu rondima honne mete neɗɗo mo duuɓi 90 yanugol e makko o inni ha hule Allah dai yani e sayhuɓen hule Allah e sayhuɓen inchallah haray yewtere meɗen nden no heddi ɗo yani fiiji busɗi tawata no hanano ɓanginede eno ɗo en jantoto o fakora ɗo jama on yaafo inchallah jonniten karamokoɓen haray en fodi ɗeri heddiɗi wo en limayɗi en yahay ka duɗal docteur en ɗo inchallah e alaaje ɗen e jongandema e 12h30 ma 45 jokkira ɗon bindol haa bahto on lanna ɓaahina mone fiyo yimɓe buy tawe tum haysi ko tato tawa ɓe yettino e heddiɓen inchallah ɓa haray ɓen taƴƴini ɗon kadi janngoɓe seenoto ɗon en taƴƴini kadi seenotoɓe ɗon ɓen jaɓay honne nette ko wona e yewtede kon waɗi noon haray eɗen heddori ɗo ɗeri ɗiɗi e guddum inchallahu so wi en wona e ɗum ɗo en tampina yimɓe ɓen haray woɓɓe iwruno madina ɓe hewtitoyaade ka suudu ɓe anndi yette baaɓe boyi fewndo ɗo haray ɓe faalanoma dankade paykoy koy ko noon ɓe wirata yon noon haray en faami ɗon inchallah en waaway e janngude o faqra ka imamu ahmadou e maakiɗo maako muɗum daroɗen ɗo conniten karamokoɓen ɓe remitano en maawe ɗen maren ko heddi kon si allah tawni en siko dimasi arowo ɗo fuɗɗiɗen siko yontere nden ñande 12h30 inchallah haa gaynen bahso on
jama on nana est ce que parce que no woodi wona ɓe tippireede terteɓe karamokoɓe ina men landaki on yon noon haray bi fuɗɗuɗe yewtude ɗon tañƴinaaki inde guinéen jo wowlama ɗo ka ko hakkunde gaala llahu e gaala rasul wa gaala al ulama jon noon fama aktaru aqwalihim jon noon fa bima anna al jazaa min jinsi al amal فليخشى الطائنون في العلماء المستهزئون بهم بعاقبة من جنس فعلهم ورويا إني وبيورنت يو ودينون جدي كو إموردينون قلدن ɗe yiwooɓe karama ko ɓen jalkitaɓe yo ɓe rento e battane ɗum yo wa ruya fillama an l'imami ahmada annahu qala luhumu l'ulamai masmuma man shammaha marida wa man akalaha mata jento e gando no haala na Allah barkini gurdam ɓe barkini gandal maɓɓe anni wo tebbeɗi karama koɓe ɓen kanko imam ahmadu wo ko posonaɗi lunniɗo ɗi wo nawnay ñaamuɗo ɗi wo o maaye andi enen ɗo fof so yeetama ɗum ɗo pelletti ɗo bireedi no weli moƴƴane kono Allah danɗo yiden ɗo a bireedi on fen ɗo dey poson waɗama e muɗum yo rente ɗo futti marsa e ɓura kanne par ce que goto kala jaɓata o no andi noon wattane hilla moƴƴa goto memata wa qala al-hafiz ibn asakir rahimahullahu ta'ala wa'lam ya akhi waffaqana Allah wa iyyaka limardatihi waj'alna mimman yaqtahu wa yattaqi haqqa tuqati anna luhum al-ulama'i rahmatullahi alayhim masmuma wa 'adatullahi fi hatki astari muntakisihim ma'luma لأن الوقيئة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم تهل وندما أدوي وحافظ بن عساكر وي يا الله هاورين دينان يما فوق ولا يمسكو ودا بن يمبه بن هولامو كانكو سبحانه وتعالى تبالي كرامكو بن كوسنادي tebbeeli karama ko ɓen no posana tertoɗi woni e aada joomirawo subahanahu wa taala ñortugo ridoji uytoɓe waɗerji karama ko ɓen hatti ko astari muntaqi fihim maalum ɗum ko anndaɗo yanugol e maɓɓe kadi nde tawata hunde maɓɓe koɓe dandiɓe potti anana goɗɗo no daro fena kanko tigi par ce que ko ɓe woɓɓe ko waɗi tariful kadi ko ihbaru shakhs gayre al waqi humpitugol neɗɗo on ko waɗa kon inna hunde kaari waɗi mi nani hunde kaari wattanen hilla e ɗum dey ko tawi wonu nuqqalul akhbar kono noon ɓe inni maga tadurru dubabatun ida waqat ala qarni sawr bi chey ko honɗum coongi lorrata alaadu kalalde so ndi ari ngi ndindu ari en ndi ari ngi jooɗike hoore ɗon ŋatataadi haa ƴiiƴan yalta ronkintaandi yaagol a jongi kangi jooɗoto ɗon haa perda waɓutu maggi ko honɗum maga tadurru dubabatun ida waqat ala qarni sawr wiyen bi chey mawɓe men ɓe wiyay no haaju pelle alaa ko henndu wifata ɗum ko leɗɗe cuuɗi ma piisi ko kenel wifata walla pelle ay goɗɗo ɗo masalan o janngintama darsu o hokkatama mbuuɗo o naɓortama otowal o wallatama sambour ka waala ahi si o darite sabotima kono ɗum lorrayma hay fus sinamo ɗaɓɓude ka o mooɓa bakkatu enen noon kamen ɗo no metti wuurde kono noon nante ko juhala o en e yimɓe ɓe anndanɗa mara hay kulnaw kadi ngi fotol haray koye wattan hilla wani noon haray si hawri neɗɗo o araadi ka o ɗaɓɓa ɗon o yahay jooni ka o ɗaɓɓaka no jeeya noon e komo yaagal ɓannugol hunnduko mum e holsere nagge hirsaange haray ko maayi wariima waɗi noon naange immoto ɗon kono an kam pelle a maayey cafanan essaye yaaka buuseri ɗo ɓe hirsa tun yo a ɓanna kanaɗa e woyi jaa ko caaje a yiyay ɗon si a hootata laakara jooni est ce que naa ko maayi warma ɗo wattane hillay ɗum ɗo de faɗi noon wonde nette enen ɗo ɓe wi enen en mara gite wo ko noppi marɗe koko nanɗen tun ko yiiɗen ala no noon
koyen wattan hilla e sifa ɗiɗo honnenete fiiji wal ihtilafu ala man ikhtarahu llahu minhu ɓenne linasi l ilmi khuluqun zamin wo luutodirgol e dow onmo allahu on suɓi immorde e yimɓe ɓen fii ɓamtugol ngal ɗo gandal wo luutodirgol ma e oɗo khuluqun zamin ɗum ko jikku ŋiñaɗono allah suɓike goɗɗo bayna halqihi waɗimo annahu yarfa'u hada l ilm annasu bimana raf huwa yarfa'u l ilma ko ɓantowo gandal ngal an a dariki a wi a lonkumo luutodira sina oɗo wo aray a heɓi jikku ŋiñaɗo wa qala aidan man atlaqa lisanahu fi l ulamai bisalbi ibtalahu llahu taala qabla mawtihi bi mawti l qalbi ودلنا رؤايا دو فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وندما كلا وليتو دنgal mungal e karamokoɓe ɓen welliti ɗengal makko ngal e karamokoɓe ɓen bisalbi ay bil ayb bisalbi ay bil aybi ta ko aybingol ko ɗum wellitirɗa ɗengal wona yaajinangol ɓe masalan honnenete da'awa maɓɓe na yaajinangol ɓe honnenete darsu maɓɓe wona jantagol yani honnenete inde maɓɓe ko moƴƴi awa akhi barakallahu fik uskut anhu otturko kono ɗum ɗo kadi moodi ɓe inni honnenete si a ronki honna man ajida an sawmi attatawu'i fala yaftur bi luhumi nnas sa wawali orude tenen alhamisa la taftur bi luhumi nnas haray wattana hillay ɗo juutinɗo welliti ɗengal muɗum ngal e karamokoɓe ɓen sabu aybingol wo allah jarriboraymo wargol ɓernde makko nden ko adi o mayde man mata qalbuhu mata dinuhu wa dakara rajulun aliman bi su'in inda alhasan ibne zakwan rahimahullah taala fa qala ma la tadkuri l ulamaa bi cheyin fa yumita allahu taala qalbaka haray ɗiɗo nenete konnguɗi karamokoɓe oɗo ono inni goɗɗo janti inde karamokojo gooto anane goɗɗo no konta dongal karamokoɓe fi harijil village wa dahiliha hinna kaari en min mi yi e fatwa min mi yi e radduɗo ɓen janngatake e juuɗe mum ɓen heɗatake ɓen honnenete konnguɗi ɓen ɗi honnenete ɗi ala dali holli wondema wota o jantino ɗo nene wota janto inde karamokojo o janti inde karamokojo goto ko hasan ibne zakwan on tawi ono tawa ɗum o wi deƴƴu ma ay uskut wota janto karamokoɓen ko boni hay e hunde bi chey ko ɓuuri e fanɗude sakko allah o wara ɓernde ma nden wiɗen inchallah ko ɗo wonɗen e darade mi hewtoyi mi mandinayi ɗo ka dari ɗen ɗo inchallahu ɗiɗeri tati wiɗen heddiɗi ɗo haray konnguɗi kadi fayɗino yeeso ga inchallahu haray e dimanche no gasa arore ɗo mi heɓa nganto kono yontere arore men simi heɓay kadi feere mi nodday cheikh rafa'i ɗo inchallahu haysi ko tato tawa haysi ko jow haysi ko sappo namone be aduna on fof mooɓo waɗi noon haray o nenete yewtere nden kono ɓenɗon no gasa e muyɗo jomirawo subahana wa taala ɓe yahay ɓe yettina e yimɓe ɓen ene tigi tigi on ko yiɗon ɗo ko fap ko fii karamokoɓe yo teddine e yoɓe walle e yoɓe yani honnenete yoɓe jante ko moƴƴi yoɓe moƴƴine siyake maɓɓe on honnenete e ɗenɗe yimɓe ɓen fiyo yimɓe ɓen naftor gandal maɓɓe ngal e fiyo yimɓe ɓen terto yanugol maɓɓe ko ɗum tu woni kaɗeri ɗo on nana ɗen jantolo inde fedde hay e wotere on nana ɗen janto inde quartier ma ɗen janto inde leñol hay e gotol on noon siko pullo siko maninkajo siko sosojo siko gersejo siko sénégalejo siko saudienjo siko kowetienjo ko sinowajo siko angolejo ko wonɗo wo wonɗo kono no ngalɗini sa yalti laginoɗa yay sénégali ɗo taray tawa kanamo ko ɓe jogora ɗon toon noon nanon ɓe jogora wal iyadu billahi sa yehi saudi kam sa yehi saudi ka karamo no karamo ko ɓen hiwrorte noon nanon heddiɓe hiwrorte mi hersay jooɗa mi hersay ɓe ceernoɓe jooɗade fena ka ɗo mi hula allah mawɗon polu wiimi karamo ko ɓen no hiwrorte noon kono noon jowalaɓe hiwrotte ceerno on tigi jogii mbuuɗi o
kawɗa ka batti machallah ɓe gooti kono karama ko ɓen kon ka tumbere hoore ɓe lunno toonti lanɗo ko ɗo amma son foti amma ko ɓe tappa duɗo ko ɓene machallah yaba halid ha wayno ndi ɗum karama ko a yiyay goɗɗo no yimɓe no saffino si karama kojo no yaltude e kilasi ma no yaltude e juulirde fi hiwragol mo tum la ilaha illallah muhammadu rasul ene a daaray ɗo honnene te yo sikkude ko moɓugol jama woni sarde he angal moɓugol jama men ɗo kadi na sarde yawri an kadi ɗo sa wuri ka wonɗa o hay wasta goɗɗo pii ɓeygu muɗum yimɓe ari sendugol hayɓa to tato ma nayi kono si tawi kono ɗo wattanen hilla moƴƴa enen kadi andanen karamokoɓe meɗen ɓen yani qadrahum yani ko honɗum woni valeur maɓɓe on ko ɗum ɗon tu woni ka ɗeri ɗo wona o yiɗo inde goto haalaka ɗo mi taƴƴinaki kadi toɗɗama kono wiiɗen koyen terto karamokoɓe siɗen mari no teddiniren ɓe teddine siɗen mari ko okkoren ɓe okkoren sen mara yo jantoɗen inde maɓɓe ko boni waɗanen ɓe kadi du'a e ɓaawo maɓɓe siɗen juulude jemma toroɗan ɗum nde Allah yo Allah hawrindinɓe e sawaba yo Allah barkin ɓiɓɓe maɓɓe ɓen o ɓe acca yaani lemunneje ka maɓɓe harana bulleje ɓe acci harana ɓe surroyɓe tum ɓe arta ɓe surra diina kam na ɓe surra yaani honne gandal babe maɓɓe ngal toranoɓe ɗum Allah tabaraka taala yo Allah ko ɓe lonto moƴƴo ko ɗum woni ka ɗeri ɗo ko ɗum kadi on tigi faadi si mi wowli toon mi faldi haami e memi goɗɗo hara miɗo toro yaafuya miɗo toro kadi ceerno mawɗo ɗo ɓe toranola jamma o yaafuya kala mo yewtere anden tukki ma ɗum tumbi teddugal mum haray miɗo toromo yo yaafoɗam ko atti juuleede ɗo naafi kam ha dimbi wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu en yetti Allah subhanahu wa taala ngal teddungal makko e ɓural makko e nema makko ko moƴƴi e men ko ñande o ñande nemaji Allah ɗin e moƴƴereji makko ɗin e yurmede makko nden no heyɗude ñande o en heɓay kesum e ɗi moƴƴereji Allah ɗum ɗo kadi koye moƴƴereji makko kesi ɗin hande en heɗagol o maaku ɗo maaku wonduɗo e dalil selluɗo wowliraɗo fi laaɓalngol wowlanaɓe ɓe reedu ko wawɗo ñawdude yi'i nawnuɓe tawi no maapaniɓe no faala yo nawnare nden iwu tawi Allah no waɗi mo jogii lekki mum kin kadi o waɗi lekki kin ka nawnare nden woni ɗo tori Allah yo Allah yo ndikku en weltandike ɓe karamakoɓe moƴƴi ustade men ɗo Cheikh Souleymane Diallo o maako maɓɓe ɗo e wakkilareji maɓɓe ɗi ɓe wakkili worde ka leydi men ɗo haa e leyɗe goɗɗe goo fii noddangol Allah nodda e o sunna selluɗo ɗo en tori Allah yangi ko ɓe yangi ɗo ko windugol o bahtu ɗo taho e ɓangagol ka ɓe maɓɓe toon seeno haa ɗo e toolagol o wagtu ɗo fof yo Allah o yoɓɓe ɗum ɗo ko ɓuri moƴƴude o waɗa ka peesirɗe maɓɓe moƴƴe o yoɓe hawyoɓa ɓe aljanna ɓurɗo towde o e weltanike karamakoɓe seeniɓe ɗo ɓen fof haray karamakoɓe ɓuyno gaa tigi tigi on alaa ko aggeeɗo hay hunde ɓe maawaali hay hunde sakko maawite ɓe mumaali hay hunde sakko ɓeyde feññineede ɓe laɓɓinani en poyi ko ɓe maaki kon sen yewtude jooni fii Sénégal no woodi woɓɓe goo ɓe yahaali toon sen yewtude fii Sierra Leone ma fii Libéria ma fii Côte d'Ivoire ma fii Saoudi ma fii Soudan ma nokkeli goo no woodi hara woɓɓe goo no anndi woɓɓe goo annda kono ɗo en fof hiɗen ɗo ɓe wii si kula laande ke kula ko yo ƴawe haa calɗi lanna ko en fof ko annduɗen ko ɗum ɓe yewti en ɗo kadi ɓe laɓɓinan en poyi ɓe takkaaki ella mo wonduɗen e mum mo haanuɗen accude ɗum woni angal teddingol karamakoɓe ɓen no woodi gonga no woodi teddimɓe karamakoɓe ɓen ga no woodi na fo woni teddina karamakoɓe ɓen
kono nelaaɗo sallah sallama ɗo ko no nelaaɗo gerda e noon ko noon kamɓe kadi ɓe gerdi nelaaɗo sallah sallama o yiyayno jooni seeɗaɓe no bonni kono ko enta ma baalu gawmi ko honɗum defi woɓɓe goo honɗum defi yimɓe hiɓe waɗa hunde kaari hara mo anndi ko seeɗaɓe ni den haray enen woni iwi to hewtaali to e suufiyankoɓe ɓen no teddini karamo ko ɓe haa feƴƴintinni naɓi ɓe kadi haa woɓɓe no feƴƴintini ɓe hay nelaaɗo naɓi ɓe haa place Allah on ɗe nganndi ɗum karamokoɓe buy no woodi tawa ko wi'a ko karamokoɓe kono ko ɓe woniri karamokoɓe ko ɓay soro maɓɓe ko karamoko mum kono nawndema kamɓe ɓe anndi hay hunde kono himawi molanaagi no waɗa hobbo molanaago no waɗa fiiwota anndo wonaaɓe karamokoɓe ko wowla o ko iskin allahu akbar allah okkiɓe ɗum no ara teddule no woodi e muɗum haa feƴƴiti wano e leyɗe goo karamokojo sinnama ko karamokojo tigi ɓen karamokoɓe haray tigi on o woni reweteeɗo konngol makko ɗum goɗɗo sutta yeddude few no woodi yoɓe toon min mi annda Allah mi annda nelaaɗo mi faala ka annde ɓe min komi anndi o ko karamo kan ko ɓe wiwo ko ɗum mi jogi ɗum ɗo ko yalla moolana ɗon kono enen kadi no woodi e meɗen jooni janngugol ka l'école ji ella mum on an e karamo ko ma on fottay himo yoɓeede an kadi hiɗa yoɓeede ma hiya anndi himo yoɓeede ko ɓa himo yoɓeede himo janngindema hakkitande ma ala ko wonta toon fotti ɗon a he min wonaa ɗe tawa yawre no woodi e muɗum haa feƴƴiti ko ɗum waɗi fayda janngol ka duɗe ko toon neeɗi ɗin heɓotoo ɗon haray teddingol karamo ko ɓen ko huunde nde tawata ɗum ɗon ko e diina kan jeeya ko waɗi karamo ko ɓen ko kamɓe représente diina kan wani sen ndaari jooni wano laamuji ɗin laamu ɓurngu joltoyde ngol wana président CRD si tawi on falondiri jooni a fuɗɗike mo yawaade o inna donc ko état on faalɗa yawaade ko gouvernement on faalɗa yawaade a rekkileki tan ƴin jaka ko gouvernement mi nangodiri fii galaka ka bukkol to kono fo no jogodiri haa yewtoy ka hoore karamo koɓɓen ko kamɓe ɓe makiran en ni ko karamo koɓɓen représente diina kan si karamo koɓɓen hoyi tun hara diina kan hoyi jaati karamo koɓɓen lonti nola ɓen peut être kamɓe woni yottinde ko nela ɓen yottinayno kon golle kon la ɓen wonno e gollude kon jooni ko karamo koɓɓen dari ɗen e ɗen golle ɗon si ɓen no jaasinama haray ko ɓeeɗa jaasina si lontiiɗo on jaasinama haray komo o lonti on jaasina fewndo ko tawata hari lawnum no fandiɗo karamo kojo jogiiɗo otowal ma jogiiɗo hay dolokke moƴƴo ko wiyetno ari koye en no dogaɗa no jolde no jawra no sekki deftoyi tawi on tumati ɗum no foygintina ha na on demari na gonga wonno ɗon tumati on ko on woni jooni sunna wonno ɗon tumati on ko on woni jooni kono ɓay hari on tumati représentant on no yimɓe ɓe yiiri no ɓa jooni ɓen ko matiére on ɓe teddinta yimɓe jooni ko jawdi ndin teddina ɓay hari ɗum ɗon bakaki ɓe ko koye koye no dogara no jilde no ƴawra ɗum ko anda kataɓadde kono ko basaka joɗɗinta kono jooni nde wonno awa bakike e maɓɓe wallitike ɓe jooni ɓe tawa ɓe yiidete e yimɓe kelɗuɓe jogiiɓe moyen ji jooni ɗo ko wiyete ha ɓen no bonineeji on noon ara jooni de alhaaliji maɓɓe ɗin no feewi menen no ɓe makiri ni menen janngoyɓe ka leyɗe arab ɓen ɓe anndi karamokojo ko teddintee ɗum karamokojo no teddina toon ɓuri lanɗo ɗum gasa lanɗo no hulee ɓuri ko karamokojo huletee kono teddingol yiɗugol tawa ɓernde mum no yowi e muɗum no faala no yiɗi no teddini ko karamokoɓe mari ko gooto mara ɗum te kamɓe lamɓe ɓe immoto ara ha tawa karamokojo on hewromo tawa no nuɗɗi no yankini no lapparimo daande karamokojo kan nawi de ko si woni karamokojo harana ɗum anna enen ɗo si karamokojo heeɓi ɗo joni oto Allah baga ɓen ɓe kadi joni jokki adna nani
anda joni ko ɗum ɓe jotti ande ɓe ƴippoto hoore muɗum naafi allah wone jangguinirde naafi allah wone waɗi ɗum joni ɓeŋe julaɓe joni ala ko serti ɓeŋe ɓe ala ko serti ɓeŋe lalɓe ala ko serti kamɓe toon no ɓe makir ni ngal lanɗo on cippi e hoore mum wo siko gouverneur ngal gouverneur région on ɗon cippi e mum wo karama koɓe ɓen ko sifam ngal kalngal cippoto e muɗum ka pale maɓɓe on no lamɓe ɓe darnirana noon a tawa karama koɓe kadi ko noon darnira mi yehi ka komin invita ɗo ka galle cheikh salih fawzani o moƴƴino nder tan janggi tan mulakhasul fiqihi wallahi pale makko on fayda no fota quartier fof hakke a jinda nder to haron ka a sikkay pale lamɗo on na ko ɗum ɗon hollata dina kamɓe te tawi joni e yani karama ko ɓen ko lincoyi e ñootakoye paɗoy ñamor koye sengo ɗumanni ko hombo falte ɓiɗɗo mum yo wawno nan no alaji bocar ñabel no maka ɓe maki o taafu fof no yurmini taafu kono hay goto falaka wonde taafu ɗum ko haqiqa goto faltake e ɓiɗɗo mum wawno ko ɗum waɗi l'école ji ɗin e dura ɗe no fota e modernisé de ha feppodira e niveau fewdiɗo on sina no goto namata no ɓiɗɗo muɗum haray e weltana ko ɓe moƴƴi joni en oustad alphaji ɓe waɗanen ɗo minute aji tati inchallah ɓe hombana en en torki allah yo allah hawmini sawaba gacce hakke yewtere nde juuti jasakumullah kulla hayre wa ahsanu aleykum hay mawɓe no holli taw adomi jontude ɓeɗo micro on ɗoga tan ko toon ɓe gayni ma ko desi waɗen ko min hollata ɗo ko no haton jina ga e golleji piihoy ko min falaka wowlde fi muɗum kono haray meɗen tori yo julɓe ɓe yo yollu sookede ɗen ka jiifa yaltina toon hara ko ɗi e jani ɗi seeɗa awa joli ɗe ga juuɗe ko wallitore ga e alhaaliji ɗi alhaali goɗɗo o anda ko ɗoɗe alhaali ko wallitore alhaaliji ɗi yette so ɓen noon ɓe yolla jungngu ha ngu muta noon duñeteɗi e tawi wiyata ɗi toon tigi yaltini toon 10 000 o ñoƴƴangol ley to allah no yiɗi ngol ɗon kadi ana 10 000 ɗiɗin kadi e ñimmine woɓɓe goo ceeto alphaji si gayni makon ɗo jasakumullah hayran haɓede haɓe gayna makon ɗo haɓɓeɗetatnaɗo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وبارك على رسوله الامين وعلى ال بيت الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين وعلى من والاهم واستنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم يبعثون وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته haray ustadi ɓen simmaki ɗo ko ɗoftagol yamirol min tum kono ala ko yewte ɗo sina ñande ɗen yewtudo fillaɗe ɗo ɗen issa ko hollugol teddugol gandal e karamo ko ɗen yeeso sahaba ɓen e nelaɓɓen tigi e fuɗɗore ñande goo abou hourayra o ari ka marché ɓawo nelaɗo feƴƴini leer duha leer bimbiyum kun ka tata julaɓɓen fof no hittini yeeygol fof no faala tono o ari o tawi ɓe ɗon o wi ko honɗum joɗɗini on ɗo o sonki ko honɗum joɗɗini on ɗo fof ngalɗi e ko honɗum abou hourayra woni sonkude wawa jooɗe ɗo sanga ɗon o heɓoyali geɓe mon nen goto wullitetako ɓe geɓe on ɗum oɗon jooɗi ɗo geɓe ɗen no sendede ko nelaɗo ronini ko no sendede ka juuliɗe ɗon jooɗi ɗo goto wullitetako fi ko mum ko goto kala kittabu mum ko e ko woni yeyde koɓe jokkodiri wiya ka juulirde nelaɗo ƴettoygol geɗɗa ko juuɗo homɓoni falaka no faalaɗo yawi ɓen makko ma yoronatamo la on ala ɓe yiɗi ɓe yayli ɓe jimde ka juulirde ɓe arti ɓe wi tawi abou hourayra no habbiɓe ɓe wi abou hourayra menen de mi yehi ka juulirɗe ɗa kono min yaali ɗum ɗon toon dey wo on tawali yimɓe toon ɓe yo min tawi toon yimɓe o kon ɗum ɓe jokki o min tawi oɓe no jokki no jooɗi no janngude tafsir oɓe no jooɗi no janngude qouran oɓe no jooɗi no yewtude fi no juulirte no ɗuma wo waɗɗon no hon ɗum o min arti kama wo accuɗon ko nelaɗo acci kon no sendede arɗon ka an kadi o ƴettali ton ko mon kon hani ko nelaɗo ronini kon gandal ngal ko ɗum woni ko teddinta kon fi neɗɗo no o fanɗiri o no fanɗiri eɗen anndi abdoulahi ibne abbas mo jeeya sahabaɓe fanduɓen bobo ɓen fewdo nelaɗo feƴƴinta seydna oumar ari no teddini mo no yiɗi mo on naadayno mo kamɓe jottoɗon kanko e sahabaɓe mawɓen ñande goo sahabajo goo ka hollugol holno mawɓen hani wonirde étape par étape na anigol abdoulahi ibne abbas o wi oumar wo
halno acca oɗo ya kanko gore makko ɓe ɓe wona seeɗa enen kadi wonen ɗo heɓen ko wolen Oumar wi o he o fanɗi ka ɓanndu ko noon annda ko on woni ɓanndude o takko meɗen kono ñandugol mi holla yo nden ñande noon senna on Oumar wi wonɓe faalaɗo ya goɗɗo e meɗen firani en ko honɗum o faami ko Allah wi ɗon nden ida jaa nasrullahi wal fat hanka aya on timmi ɗon o wi ko homboye moɗon faami ko honɗum on nden simore tindini goto kala mi ɓe wi si audital ngal ari Allah auditi ayi julɓe ɓe no yimɓe no naata ka diina subhinano Allah insinanoɗa mo Allah ko yaafotoɗo ko yurmeteɗo e siri ko ɓe wawi ko o wi ok Abdoullah ibn Abbas ko ɗum faamuɗa fi o nde simore ɗo wo nde simore ɗo ko simore arde konkangol nelaɗo bafal ngal andinamo wondema goɗɗum hewti sanga ɗum ɗon waɗi fatu on waɗi andu lajjal maɗa ngal ɓaɗike hebbin insinalngol Allah ɓaɗoɗamo o wi Abdoullah ibn Abbas Oumar wiɓe o on faamuno ɗum ɗo e aya o ɓe e suratol ngol ɓe wi oye o wi wallahi mi faamali e muɗum sina ko o faami wonali nde kadi so wona noon woniri ɓay ɗum ɗon hewti hiɗen andi en fof ko onno nelaɗo wonirno haade lajjal makko ngal ɓaɗike wo ko ɗum ɓanni o fanɗugol duuɓi makko kono imo heewi ka woni ɗon ani karamo koɓɓe e gandal ngal en wawata yewtugol fii ko teddingol ɓe ɗumannagol e tebbeli maɓɓe ni no gasa sade wiyen fijirɗo tebbeli karama koɓɓe ngo heɓa e masibo kono no gasa kamɓe si ala andike ɓe si ɓe yi ɗum ɓe yaali fenɗo menen min janggayno fenɗo maɗayno sanawula ɓe timminira ɗum ɗo palestinien jogo meɗo wonduno ko classe meɗo weldi moƴƴa mo hittini mo hakkili janngugol moƴƴa ñande goo yiilan ka juulirde nelaɗo yilan yaade ka dar Cheikh Mokhtar Chinkeyti o nangilan dolokke on pooɗi tawi mo juuludi faala feƴƴude o yiilan waɗi ni junngo makko o wippitilan mi dari han o gayni o wi konto yata mi wiɗe yaade ka darstu fo i accami yewte goɗɗum har mi anndi ko hombo mi nden a yewtoyela mi yehi mi yiide ko classe o an gandal e ɗuudugol e karamokoɓe ɗuɗuɓe ko oɗo janngata juuɗe mum wigol kolngol ɗon nen koko ri'asatu e haram on yewtoyta taw ko honɗum ɓe jonni on jullere ko haram ɗo janngugol min namin ngengol kolngol ɗo a yaha yewtoyaɓen noon taw min pooɗodiri seeɗa wallahi nden hitande o yahi vacance gaza ko nden hitande intifada o waɗi ɗon ɓe permis o wawali artugol Allah harminanimo gandal ngal o arani woni duuɓi ko menen ko mi yata 3e année o aroyi umra o dogi jamia islamia ko wawi yaɓe ƴettumo ɓe wi o hootay ɓe daara alhaali makko ɓe naɓanamo visa fi l'école o arta ha men iwi toon o yitali toon on noon o wino nan kanko si gandal fo lutti e kon ɗon mari kon ta Allah okkormo Allah jaabi ɗum no kasano en torki Allah tawɓay ko falguere waɗiri ɗum so Allah nangitirmo Allah hollumo gonga kan o anda gonga kan ko gonga kan o gollitira aray ustade en koɓe uditi kon ɗo ɗe ɓalɓe wiɓe continue en yahay ɓe continue ne moƴƴa e ɓe mema en kadi enen jokkuɓe ɓen wonɓe ɓe wiide ɓe wondi e karamokoɓe mbimɓe kikiɗe yanni ɓe tindina en kadi honno wondirten e karamokoɓen ɗon ɗen surtout ko Allah jarribori en téléphone ji ɗin ɗo ɗen ɓe andina en leerji wano ɓe wino Cheikh Abbad wi noddugol karama ko jemma ta goɗɗo wi min docteur no newnani layani noddumo leer kala la wallahi ɓe wata tongude ɓe wata tongandema kono an a andana e hoorema andita taw sahaba ɓen so ɓe arino kanelaɗo leerji goo karama kojo on ko waɗat eɓe onno wiyete imam Malik fillingol konngol Cheikh Abbad e Cheikh wonno Mokhtar Chinkeyti mi nani rimugol konngol o wi bonagol needi e karamokojo on e sonkugol e karamokojo on si a waɗi ko ya anndu ko nelaɗo waɗuɗa wono hulɗinanma noon so Allah bonnu golle maɗen kadi o dalilori ko Allah wi ɗon nen sa on townu hito moɗon ngon e hoore hito nelaɗo jogata ko Allah ɗum wona sabu golle moɗen bona o wi ta goɗɗo fijir ɗum imam Malik wo miɗo annduno woɓɓe ɓe marano ayibeji few ɓe marano ayibeji ko moƴƴunoɓe ɓe jooɗi e jantagol ayibeji woɓɓe goo Allah waɗaniɓe ayibeji ɓeeɗa Allah ittani ɓe ayibeji maɓɓe ɗin woni ko rentete muɗum ko piyete misale muɗum he watta yiila deyta Allah waɗe ko waɗi kon kaari ɗo itan karamokoɓe ɓen ko ɓe wi kon imam Shafa'i wi si tawi naɓe waɗiyaɓe Allah goto kala meɗen yahu ka suudu hannde o salligo toro Allah e Allah waɗu waliyaɓe ka leydi
si wona ɗum ara boni ari leydi ni si tawi waliyajo ala si tawina karamo ko ɓe woni waliyaɓe Allah ɓen laysa lillahi waliyan karamo ko ɓen teddinen ɓe sabuna ko nelaɓe jogiti kon ɓe roni imam Malik honno wiyete ɓe jooɗike ɓe jannude hadis hoɗo yaare fiɗi ɓe 40 fois laaɓi 40 siɓe waɗani taliba ɓen wattani yila aray najoto ɓen ɗo docteur mema jiba maɓɓe a mema téléphone ha ɓe ronka handugol wiɗema docteur kadi falama e maɗe wattani yila ɓe wayniti goto e maɓɓe lutti o wi karamo koye ko honɗum waɗi imam Malik wi ko wano honɗum womi yiɗo memmin o wayi o wari walla lan gal ɓe tooni ka imam Malik jooɗino toon tawi yaarede nden imam Malik ñoƴƴinde han muncitike pièce par pièce o wi ceerno ɗum waɗi on fof on fanki o wi ɗo anndi ko fiyon ɗo fanki womi yiɗa nde miɗo yewtude maako nelaaɗo mi taƴa maako nelaaɗo enen e ɓe karamokoɓe ma fiya misale luftude si Allah waɗi ko non woni ɗi fewndo ɗo teddinen karamokoɓe teddinen karamokoɓe ta goɗɗo ɗaaro fi kanko oustad Souleymane ɗo ɓe ari ka docteur oustad Souleymane teddini docteur ma fof ɓe teddini docteur o sikka kawa kanko e oustad Souleymane kadi ɓe hewti ko yimɓe ɓen ko maɓe tippine ka nokkeeli maɓɓe ni si a yii goɗɗo ko karamokoɗo ma ɗum ko wonɗo janngude tinnuɗo teddinmo hara mi daro wano ɗo on yakoto moƴƴa si ustadi ɓe maaki ara ala ko menen mi wola ɗo mi nanno ɓeɗo no maaka si hundu kon si maaki